Mbola mrengo wa 11 mstari wa kwanza. Bwana anatangaza kukalandalaga anajere Amisiri. Bwana akimwamba Musa, kuna pigo mwenga ndro rireha zulu za Farao na zulu za Misiri baada yanda mrichira mwende andiho mrichira mwende anda mwinga mbole kamare vikarana na natuosi ache kwa alume kwamba maavo ya majirani au vitu vya fedha na dhahabu. Bwana akiapa Amisiri mioyo ya ahenza Israeli. Musa anaheshimiwa mkaiza isi ya Misiri ni wahumikia Farao na watu. Bai Musa akiamba Bwana anaamba vivi rero usiku ukulu indadengereka kaiza isi yose ya Misiri na anajera ose akilume Amisiri mandafa kula izira ya mwana mjero wa kilume wa Farao ariye nde muhali wa ufa wa kihicha mtawali muhaka ya mwana mjero wa kilume wa henzi wa kazi wa kiche ariye kazi yenu kusaga mtsere hamwenga na wanajere osi amifugo kundakala na kiriro kibo mkaiza isi yosi ya Misiri kiriro za kicho kaki zango kukalako na kakindakalako kahere ela kaiza Israeli kahana hata kuroande zuma mtu hedu mfugo ndo mdiho manya kukala jo Bwana henderajo a Misiri so henderajo a Israeli ahumikio osi mandani zirira maze mazame mbere zangu na kuamba haukeuwe hamwengana o atuo walongo zao na baada ya vijo nindauka kiza msacha mbola kwa Farao kuna zukirwejo Bwana wero mwamba Musa Farao kanda msirikiza bule ili miujiza yangu ingesikika isi ya Misiri. Musa na Haruni mahenda miujiza hiyo simbere za Farao ela Bwana akimuhende Farao kalina singo nyomu hata kahenzere kwa richira wa Israeli mambo leka isi ya kwakwe.